Kubor nakaslem jong Nongstoiñ Hima. Kasing Hanyo Trip Youth Council kalupteng ban penlong ya ka campaign ka jongki kabalatip kum ka rai daw campaign election arajar arpulai ban pensyai sikipat ba nongstoiñ ka than Nongstoiñ halor ka phang ka Jied Nongmihkhmat syakayung dorbar thawan jong ka jilla. Ya kani layu biang ha kasni palay katayo hasor Nongstoiñ ha ka HYC kelas Sdang ya kata campaign da ka Ïaid ru da ka rally daki kali ya ka Sdang na lat Nongstoiñ bypass lingba ka surok sopian Nongstoiñ bat penkot ha ka jingalang ya ka bala penlong hajan ka indoor stadium halat waitang Yari rajong ha kani kasni nongket kam bah khmat ka HYC central body bakentop na do president uba Robert Jun kharjarin bat kiwe kilaya don lang. Ada ke musik dah. Ada ke musik dah. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kapording ha Meghalaya kalipman kapor Congress ka kular Bandung du boarding ha nong kendong ni hasar 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Ka Meghalaya TMC kawan rak syapi ya ka maikat. Anda ka TMC kan thau sarkar, ka Meghalaya TMC kan penmi lailak teli ki kam hapa kini kisan senam manuan, berkum juru ban ajing erap pisa ka belong syajar dikasih benai, kata khat arjar dikasih senam, ka barok ki samla ki bampat dan ni ka kam ka jam. Hakane ka ap nyau terek urempang, John ya ka syap jong pi haki artli ki sentil bat kersan ya ka Meghalaya TMC.